Opet je isto. Onaj dio mora da ima nešto dok novku kljuku. Sad kod crna. Sad ko žena gola, gledaj. Da je. Sad ženska gledaj pušta koš, vaš daja koza, isto koza. Ko sirena. Prije ko što ide ono zeleno. Ima ono jedno drvo pa desno ona linija ovako što prepeče nju. Kako da ne jecu? Adno, što peče? Se vapio se. Idem mu sestru sam da se Bofor spusti da. Što je pušta ovako da? Šta radi ovaj Bog? Da, tu uvijek naši. Šta je, na kamionu neki nešto, a? Jel? Gdje? Može sad u delo. Kakvi kamion? Boga mi kao kamion nešto stavlja, gleda iza kuće stoji papir. A, Dragan? Mogu da vidim to da. Žuti kamion. Niko da ima tunel neki, tvrđava tunel. Vidi. Eno je iza opet, na istom mjestu. Ko Bog? Sam munja? Mislim treba desno. Ovaj mu se... Stanko, kako me čuješ mulja ovdje? Kako se radi neko neko? Neko ti se kao tako. Jedna, ena je prestala. Stanko me čuješ, idi samo lijevo pomogu. Vladija, javi se mu. Dobro, kuće, pravo. Samo neka nastavi, neka ide lijevo. Tako, samo lijevo neka ide. Evo da kuće, sad dobije.
U neku. Prije rovova pala. Munja prije rovova, ova jedna pala. A to ovaj se. Samo njega je. Niže, Zenda, niže 2 metra.